onim ljudima koji su protestirali zato što pače, zato što žele reforme, kako bi njima i svima nama bilo bolje. Ne vjerujmo u izreku da sit gladnoga ne razumije. Neka Tuzla dokaže da onaj ko je sit razumije onoga ko nije sit. Zaštitimo veliku većinu poštenih, opravdano ogorčenih ljudi od nekolicine palikuća i lopova koji njihovu bol žele iskoristiti za lov u mutno. Ujedinimo se i vršimo uporni pritisak na nadležne državne, entitetske i kantonalne vlasti da ostvare socijalne i ekonomske promjene. Tražimo od pravosuđa da nepravdom ogorčenih ljudima, svima nama koji smo ogorčeni nepravdom, brzo da nas zadovolji pravdom. Hvala vam na podršci, na povjerenju. Molim vas, pružite ruke jedni drugima. Neka odavde ode poruka razuma i mira. Pružite ruke našim sugrađanima kojima je teško, koji nemaju radno mjesto, koji su obespravljeni. Pošaljimo poruku da su građani iz Tuzle jedinstveni i sa demonstrantima koji su opravdano demonstrirali, jedinstveni u želji da se stvari i u kantonu i u federaciji i u državi mijenjaju nabolje.